Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wenno agpasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunod na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Huston pa ba? Anya huston? Nanay ko na. Huston! Kayo pastor ka ni Manong Jared! May sakamat? Saan pa ba? Di hirapan na masnutan ni atin ko. Saan ka makibibiyang ditoy? No di mo kaya ti may ramraman ang mabasnutan? Huston pa ba? Sa klase din ang bilang niyo. Di hirapan ni atin ko. Ala, huston anak ko, saan kayo nagsangit? Naagasa kong dagiti nasugat a binasbasnutan ti amayo. Naguyong ni Papa. Kaslasaan na kami nga nakititrato na kada kami. Kaya't na kami apatayan ka ni ating ko. Jared, anak, Payakas din eh, Papa, Mama. Payasan na kami ng ipatpatag na anak na. ipatpatag na kayo, anak ko. Naipatpatag na kami. Apay nga ron nakabilan na kami adagos na adabasit bindot mi. Kanuray saan mi abindot. Kabilan na kami lata. Naguyong. Kuma, saan lagan niya isa tinagbalin nga, Mami? Ha? Jensen, anya ka din day nga ibagbagam. Pundutin baga ni atin ko, Mama. Sa bali lang kuman tinagbalin nga, Mami. Sana ni Papa. Parang naipatag na kami. Sana kaskan ni Papa kapalan na kami. Payapatayin nga anak na. Anak ko, oray ka sa no ti kinauyong ti amayo. Saan kayo kumangagimulmula iti sakit tinakam kankwana? Laglagi pa nyo nga isulat ta ti amayo. Nga oray anya pa iti mapaspasamak. Nalabas kan amante. Kaslasan mo nga anak da Jared kan Jensen. Dayta ti madikan ka. Ta isakit mo akanayon tunggal do sa dagiti agkabsat. Gaputa nalabas kan. Ubing pa'y dagiti anak ta. Ngamguran ti mulmulam iti kaungganda. Imbes apamatag kan panangilala kumati ipariknam kadakwada. Siyak ti amada. Isu nga ramidek nga rod ti amok apang disiplina kadakwada. Panagdisiplina? Panangdisiplina nga rod ter aramidam? Danda ni patayam idan itinalabas sa panangkabil mo kadakwada. Dayta! Isu natanggan ti ulo da. Gaputa kanayon nga isakit mo ida. Amante, saan anatangkan ti ulo dagiti anak ta? Kan awan ti reklamok na dosaam ida iti umno awagas. Nagbidot da, ipakaawat mo kadakwada ti bidot da. Saan abasnot adagos? Di na kisuro, Elvira. Siyak ti amada. Amok no anya ti rumbang ken saan para kadakwada. Saan amante? Di mo ammo ti aramidam. Kayat mo ka di adata ti agrikyar? Ha? Amante, Ammom no anya ti kabailak nga aramidan. Isu adinak nga radisuro. Siyak ti lalaki iti daytoy apagtengan. Isu asumurot kayo amin iti pagayatak. Awan ti asinuman amang kontra kanya.
Manong, anya nga tan magtalaw-talangan ni Tiday Tiya Balay. Ha? Nagdaktal nagpeso day Tiya Balay. Ngam sana tamat nga ipatpatag ni Papa. Iso pumanaw talangan. Ay, on nga rod. Nagado ti umapapal ka data. Tabak ng kanudag iti dadakkel ta. Ngam di dala mo na niya ti biyag ta ito unag day ta pagtayangan ading. Manong, Saan nga mo dagiti umapapal ka data abak nang nagpaiso ni Papa? Ngam kwarta lang ti kinabak nang na. Ni mama lang ti makunaan abak nang iti ayat kan pamatag ka data. Ngam ti amata. Kagurgurak, Jensen. Manong, Talaga kaya't kung ti pumanaw iti dahi ti abalay. Ngam pampanunutek lang ni mama. Kaasimat no panawan ta. Jared, Jensen, itay pa'y uraya kasumrot kayo iti siladyo. Ngamawan mo ti gargaraw yo. Di kay mo't laumunagan. Itay kayo pa dito hardin ang nakatugaw. Kaslasaan ni na kaya't to umunag di tabalay ni Papa, Mama. Anya? dala pa pa ng mikin ni Manong. Pumanaw kami, Mama. Anak ko, di kay ko maagpampanunot iti kasta. Kasano aklaangan no pumanaw kayo? Diyak lakit di ka ba alanday ta, anak ko? Iso nga ro da pampanunutan da ka, Mama. Si kalangan di ipatpatag mi. Saan na kami nga ipatpatag ni Papa? Iso asaan mo't anapatag ka da kami. Anak ko, di ka kumagsaw iti kasta. Oray kasano pa'y ti kinauyong ti amayo. Amayo lat taday jay. Isa po nasan nyo kumati sakit tinakam nyo kan kwa na. Ayan da Jensen kan Jared. Apay nga wanda pa'y laeng. Nagpakada da kanyak. Kunada maladaw da nga agawid. Tag-practice da kano iti football kadagiti gagayem da. Imbagak lang arudin kadakwada nga da curfew da. Ngam saan dalata atong tungpalan ti ibagbagak? Nagpakada damot kanyak kat pinalubusak ida. Kasapulan damot ti gagayem amante. May sakamot akong sintidor, Elvira. Kayat mo, tasika ti kabileg. Amante? Amom, no sa dino tinagpraktisan da? Saanan? Sigurado asurutam iday tinagpraktisan da. Kat kabilang manan ida. Ibagam kanya! No! Sige, idisum tilayat mo amante. Oray kabilan nak. Jack ibaga, tamok akabilang manan dagiti anak ko. Paglablabos ka na. Nagpudot ti daram ka dagiti anak ta. Kaslasan mo nga anak ida. Kaslasaan ka tao, amante. Manong, nakaturog mo't siguro ni Papa. Mabalintan di sumrag ti Tabalay. Wen, sumraktan. Itay tapay ditoy. Or-orayin talaga makaturog ni Papa. Tapno saan natamanin ng kabilan. Oh my God, ading. Umunagtan. Uwan, Manong. Naglaing kayon? Kasumangkwet kayo latan iti oras akay kayat yo. Papa, nakariin kayo pa'y lagayam. Apay nga italaan nag-aawid kayo. Ha? Manong Jared! Tirasok ko! Amante! Gusto! Di mo kabilang dagiti anak na! Di ka makibiyang dito, Elvira. Ikak iti pagnakman dagiti nga ubing. Tapno ammo dati agawid iti umno nga oras. Hustan! Mabutan da nga agawid iti eksakto nga oras gapo iti aramid mo. Agawid daman amasapa wenno maladaw. Agpadamot lang natado sa amida. Awan pusom nga ama! Mama! Awan pusom nga, Ma! Na, maiturid na kon abugkawan? Ha? Saan nga mo nakakabilang ti anak ka? Pinagtanglan ni Elvira. Ikagiti magnakman da ito yan tao.
Hoy, Jared! Anak kalaeng! Kat awan ti karbangam amang bugka-bugkaw kanya! Ama ka! Nung saan ka nga may pagkitkitaan ko? Demonyo ka! Gustahan! Di mo kabilang dyan ako! Anya, nasakit tinakam mo kanya? Elvira? Tanya ti kayat mo. Agragsakak iti kinaulpit mo. Mabalin ka nga idarom iti panangkabkabil mo kada kami kadagiti anak ta. Ha? Mabalin ka pabalot, amante. But nga nakade? Di mon ulitan ti inaramid mo kadagiti anak ta. Taiti ka nito akabilang manan ida. Pabalod kan, amante. Anya, di nakbot-bot ngan, Elvira. Saan ka abot-botngan? Kabaulak nga aramidan dagiti imbagak. Basta di mon madangran dagiti anak ko. Laglagi po asaan ang may sa ti aldaw. Agtultulid ti aldaw. Saan nga amin akan ito kat napigsaka? Saan nga amin nga aldaw kat kukwam? Apitam tumot dagiti dakas nga inararamid mo. Nang runa ka dagiti anak ta. Manong, nagabiti ka ulo mo. Kanbintap ti bibig mo. Oray si Kading. Limitan mo titinanog yun ka ni Papa. Kagurgurak ni Papa. Uray siyak, Manong. Kagurgurak mat ni Papa. Dumakilak lang. Balsak ni Papa. Manong, Kuma, saan langin nga iso tinagbalin nga mata? Pumanawak lang, hindi dito balay, Jensen. ha? No pumanaw ka? Pumanawak mat, Manong. Anya? Sumurot akiti sa din naman na Papa ng Manong. Dak kaya tagbati dito'y. Ang mga no nakarkaro na parigatan nak ni Papa nawan kan. Sisyak tulangan nakabkabilan na. Sige nga ron, pumanaw tan. Makaamuditan no sa dino ti pakadandanunan ta. Aglibas tan ading. Kasanon ni Mama. Kasimot na panawan ta. Sana bali, subyan tanto ni Mama no kabailan tan. Tinapatag kat makapanaw tan iti sidong ni Papa. Madaywan tan ti demonyo nga amata. Jared, rumor kan dito silid mo, anak ko. Mangantay... awan dito silid na ni Jared. Napanan. Amang ano napan iti silid ni Jensen. Aday tanti silid ni Jensen. Jensen! Lukataman to daw ti silid mo, anak. Jensen! Apay nga awan ari mag-itisilid na. Agyaman nakta di na inlaktiri daw. Awan pa tao di tisilid na. Napnapanan dagiti agkabsat. Rumor kami ti driver. Sapulan mi da Jared kan Jensen. Ang mga no konforme la di tanti pakadandanunan da. Wano saan? I-report ko kadagiti pulis. Padasam asapulan ida, Elvira. Agawid dalatan no kayat da. Amuda ti pimanaw? Pues, amuda mat nga rod ti agsubli. Panagkunam kadikat agsubli da pay. Kalpasan ti panangkabkabil mo kadakwada. Naglalastog da? Idinto tawan mo't ti paglaslastog da?
Para makita no saan da agsubli no agkirausen ti buksit da, no awanen ti malamot da. Iso daki din ti mangisuro kanyak nga mada. Sa anak anamutot itinaturturay ngem siyak. No saan dak akasapulan, nakarkaropay adyak kasapulan ida. Tata, agyaman kami ta inaawat na kami dito restaurant yo. Kasano kat nakakaasimot ti langayo. Nagaduti litam kan kamolyo. Kasi kayo mo. Naimbag kayo pa'y takasyanda kami, tata. Ngam ti amami, di na kami pulos kasyan. Petyo, tayo papulis tayo jamayo. Saanan, tata? Siguradong agladingit ni mamami no mabalod ni papa. Isa saanan. Basta agtrabaho kami kumakada kayo. Bing kayo pa'y. Ang mga namataksan kami no agtrabaho kayo di mapayag iti restaurant ko. Kasyanda kami tata. Saan na kami apapanawan? Ala, saan kayo papanawin? Tumulong-tulong kayo lang dito restaurant may nga ago kasi tipinggan. Kaya nagdalos no awanan dagiti customer. Tangdanan kayo. Agyaman kami, tata. Agyaman kami unay, tata. Sa nabalit, agsingsingpot kami kinimanong ko. Tapnosan na kami apapapanawan. Tata, agsingsingpot kami akanayon. Nasayaan. Agkikinaawatan tayo no nasingpat kayo akanayon. Pag-awas kami, sige na sa yacho kada kami ng empleyado yun, Sir Jared. Nagdakil bonus, may ngayon tadyo ita. Thank you, sir. Thank you, sir. Deserve yo amin dagita kakadwa. Agyaman akmat itaado atol tulong yo. Tapno maparang ay tayo ti kumpanya. Dakil ti parteyo. Tapno agbalin anabaligi ti kumpanya tayo. Gaputan na sa yat kayo, abos, sir. Basta agtitinulong tayo amin. Nalakalang ti pa nagprogreso tayo kakadwa. Tasaan mi mo takabailan iti kabsat ko no dakda kamilaan. Kasapulan mi ti manpower. Tapno may patungpal dagiti plano mi. Kat pakaragsakan mi unang agkabsat, takadwada kayo ananggaw at kadagiti arapaap mi. Biliba ka talaga iti kinalaing mo iti negosyo, Manong Jared. Na parang ay mo di basit ang negosyong Endrogita. Ita, inuton ang mabigbig dagiti produkto tayo iti merkado. Nalaing ka mo tumultulong kanya kading ko. Impakat mo ti inadal mo iti negosyong Endrogita. Naalam ti kinalaing ni Papa iti negosyo, Manong. Di mo iraman iti saritaan da dya tao. Tasaan mo't nga anak tinang ibilangan na kadata. Nagaw at tadagiti arapap nga oray awan tayo iti sidong na. Nasaysayat pa'y tinagbalin na biyag tayo iti sidong ti sabali a tao. Tatrin na ato data a tao. Sana kaskan ni Papa. Arugit ka nawan serserbi na ti pagkitkitaan na kadata. Kurang nalang patayin na tayo di babasit ta. Manong? Ag-focus na kiti ti biyag ta. Saan ta nalaglagi panda dya tao. Ni mamalangan ti kayat ko ang makita. Elvira, ayan mo. Mabisin akon. Iigad na kumaiti ka na. Napanan nga ta ni Elvira. Apay adi nagsungsungbatan. Mabisin ka talagan.
tinasayaat. Ikagumaak agaw atin timakan nga adda iti side table ko. Anay ko. Amante, anya daytan. Anya tinaramid mo. Natinagkan iti kamam. Anay ko. Itay pa'y ngamin, nga wawagan ka. Di kamot ngamin, mas asidag. Ingka gumaak agaw atin timakan, nga dahil side table, nga natinagak maten. Amom lang aruden asaan ka makakunail. Ngam nagpilit ka matlata. Kasanungay itan. Saan ka mo't ang makabangon? Kasano ang maisubli ka dita kama? Elvira. Nagtangkan mo't ngamin ti ulom. Awan ti dangdanggam. Sapay nagsakit mo't ti sikat ko. Awan pigsak amante. No kumatad na dagiti anak ta iti sidong ta. Nalabit nga adda kumati kadwak ang mga sikasukan ka. Mabitlaang. Mga yabak iti kaaruba amang tulong kanyak amang isublikan ka di takama. Marik na ka talagang tinalaw sa banog ko. Nagsakit una yung tisikat ko. Ay, idak man pa'y biit. Aginanak iti uray may sa oras lang. Elvira! Anyamot ni amante. Diyakon makain-ina na agapukon ko ana. Elvira! Tulungan lakman amapan ag-CR. Aguray kamot Nabambanog ako, amante. Kaya't ko atalaga ti agusari ti banyo. Adamot na ayapar mo. Aginanaak kumamot Pagtalaan na kumabot basit. Aginanaak mo amante. Bakit akmatan kat mariknak tinalaw sa banog ko ang mga sasikasukan ka? Anihan ti kastoy. Anyamutan. Ay, handa apay sa nga ilim at mabitlaang, umayan. Ikagumaak, timapan manghilok at itiridaw. Sino da ka di? Mama. Jared, anak ko, sika ka din dayta? Wan, Mama. Siyak da ito eh. Anak ko aya. Apay ngayta ka lang nagpakita. Mama. Saan kayo, Apulo, sa maisinsila iti panunot ko? Manipod pimanaw kayo. Dandan ni rin nabiiyas ang sangitak ti kawan nyo. Ayan ni ading mo, ni Jensen. Mabit lang, Mama. Sumarunon day jay. Anak ko, kailiw kayo unay-unay. Agyaman na kiti Diyos, na napanunot yung matlaang tagpakita. Kung namatay kamin kan ni Papayo, saan kayo man na makita? Mama? Jensen, burita ko. Mama. Anak Mama. ko. Agyaman na nakita kayo matlangan. Diyak may ladawan tirik na kitipan nakakita ka na kayo. Mama. Kailiw kayo unay. Ipatpatag kayo, anak ko. Ipatpatag na ka matunay, Mama. Isunganda kami ito dito yung kinimanong Jared. Uwan, Mama. Sikat ginagarami. Isunganda kami kini Jensen. Pasensya kayo no itala nagpakita kami kada kayo. Pinasaya at mipay ngamin nga imo na tibiyag mi. Sakbaya nagpakita kami. Tapno saan na kami at agibasitan tinalaing nga asawa yo.
Jared, anak ko. Sana nagbaliti pa naglutluto yung mama. Nabsuga ka talaga. Oray sak nga rod. Nabnabsugak, mama. Agyam anak mo, tanagustuhan nyo ti insaganak anak ko. Kailiw ko unay daytoy akan ito. Ti panaglutok para kada kayo nga agkabsat. Mama, anyat na pasamak kada kayo. Apay akas timaten. Apay adakda kayo langan ti agargaraw diti balay. Ayan nagiti babaunan. Apay akas timaten ti balay. Apay akas lagkurkurang kayon. Manipod na atake ti amayo. Ininot mo't tanalimnad ti negosyo na. Tasaanan anaas asikaso. Awan mo tamo kiti negosyo. Isa nakarkaro analugi di siya kon tinang i-manage. Dakkel timpapautang nasaan anabaybayadan, idi sanan ang makasingir. Kan maysa, di ako naas asikaso, tasaan mo tan ang makakunail ti amayo. Pinapagasak, pinatpaterapik, kanuan niya pa'y dita. Naimbag nga rod na makasauitan, kan maigaraw na basitan ti bagina, saan akasla idi. Kaasi kayo mo't itidan na ni Papa, Mama. Da kayo ti nakakaasi iti denana. Idin to tayo di kapigpigsaan na. Kunamlan asino asaan alumakay kun kumapsot. Kasla kukuha na amin nga aldaw. Anak ko, noon niya man ti saksakitan tinakam yu iti amayo. Pakawanan niyo kumahan. Elvira! Mabisina kon! Ha? Ikanak man, iti kanak! Iso ka din, Dayjay. Uwan anak, kastanan o agsao, naungat lata. Baybayan nyo. Saan nyo nga ikan iti kanan na? Anya? Shakti mapanitayan na. Elvira! Anya kamutan! Ikanak iti kanek kunak! Tulang ka kadi! Oray saan ka na makakunail? Nauyong kalat na. Sino ka? Saan ako na malagip? Sino ka ngamin? Kitam. Kitam day ta sinturon ang nakabitin di tadiding. Malagip na ka din. Sinturon? Jared? Nasaya, tamalagip na pelagayam. Jared? Onya, kaya't mo ti bumangon. Kaya't nakakabilan ita ta nakita na kon. Sige, bumangon ka tag kinnabil ta. Anak ko. Anak? Talaga? Anak ko nam kanyak? Itaman ba'y nga awagan nak iti anak? Sipod pa'y babasit kami kan ni ading ko at Jensen. Di na kami ba'y pulos inawagan iti anak. Jared? Ala, bumangon ka dita, kat di mo ibaon-baon ti inami. Kaasimot ni mama nagbalin at agabong manipod saan ka na makakunail. Onya, kayat mo tag dinanog ta? Ipakat mo man ti kinarungsot mo idi kada kami kini Jensen. Ag kinnabil ta. Jared! Nakapsot kan amante. Di mo pinanunot asaan nga agnanayon ang napigsaka. Saan mo ako pati amin nga aldaw? Tadumtang matlati ka nito ako mapsot ka. Makamukan iti bagim. Tay tugot min ni mama iti balay migad na atin ko. Saan?
pangasip, Jared. Didak panawan. Kasano akpayen no panawan dakon. Di makal kan lang masaya at bitibiyag mi kan ni ading ko nga oray awan ka. Iso ang makaamo ka man tan itibiyag mo. Total, napigsa ka man, saan ka di? Naturay ka. Kansi ka lang ti masursurot. Iso nga asikas mo nga ron ti mismo abagim. Adon ti regrigat yu kon ni Papa, Mama. Iso apanawon mo't tentap no makaina na kayo iti panangas asikaso yu kon kuana. Sumurot kayo kada kami kan ni Jensen. Anak, siyak ti masaksakitan iti makitkitak akinatangken ti puso yu itang agkabsat. Nangrunaken ka, Jared. Mariknak tinalaos aguram ken kuana. Kaputa iso ti imo na, Mama. Iso ti nang isuro kanyak. Tapno gura ti mariknak para kan kuana. Dahita ti insuro na kada kami kan ni Jensen. Oh, Manong, Agsaga na kayo kit din, Mama. Isurot na kayo iti balay mi kan na ading ko. Ijay tayong naagnahed. Tapno saan kayo na marigatan ditoy. anak ko, maragsakan akunay ang nakakita ka na kayo. Ngabsaan akabaalan ti konsensya kapanawan ti amayo akasta ti kasasaad na. Makapaladingit iti kaunggan, nga awanan apulos ti asi, amarik na ayo para iti amayo. Laglagi po niyo anak ko, awan kayo nga agkabsat, dosaan nga inaramat ti Diyos ti amayo tapno maitao kayo. Mama. Maawatak ti puon kan kaputigura ang nagtubo iti kaunggan niyo. Gampanagkunayo ka di, kat dayta ti mangwaya-waya iti sakit tinakam iti kaunggan nyo. Naragsak kayo ka di tunggal pagsawan nyo iti dakas ti amayo. Naragsak kayo ka di numakit-kita yo ang nakakaasitan. Naragsak kayo ka di. Numapukaw dito ilubo nga di yung manlanayat nagti pamakawan nyo kan kuana. Agpanunot kayo kumaanak ko. Tasyak, kay kayat ko na marigrigatan na kitisidong ti amayo iti day ti agundaway. Taam mo, ngagpatingkabat lang day ta panagrigrigat kan panagsaksakripisyo. Taparamat langan, iti panagbiag ko ni tirabaw ti daga. Kay kayat kon nga ibusan ti pigsak iti kinaimbag, babaan iti panagserbik iti amayo. Tamo ka din tapulos magatadan ti kinaimbag nga agururay kanyak. Dualaan ang tinamarswa, timpapulot na nga angas ko. Gusto kayo, Mama. Pudno na pasayat may kinimanong Jared ti biyag ni. Ngam, kawaw ti puso. Alasap sa pulet. Kat amok amapunwan lang ti kawaw iti puso. Numapakawan ko ni Papa. Jensen. Anak ko, laglagi pa nyo ang kasayaatan na pamalas ti panagaramid iti kinaimbag. Iti tao anang pasakit ka na kayo. Pagturayan nyo ti kinaimbag iti puso yo. Tapno awan to apulos, ti makaabak ka na kayo. Mabisin akon. Ngamawan man lati mangyeg iti kanek. Makain-inumak pa yin.
Kaya't ko nasukatan ti diaper ko. Ngamyak ba't kabailan? Awanan Apolos ti sirsirbig. Padagsinak laingin. Jakmet makapagreklamo. Tawan mat karbengak nga agreklamo. Iti pamilyak. No saan dak nga asikaswen. Amok anabanugan ni Elvira. Amagas asikaso kaniya. Pinanawan daksa at alagaan dagiti anak ko. Katintugot dan ni Elvira. Ang maymaysa akon. Nariknak tinalawis agura ni Jared kanyak. Idinto tadinak man na inasit ka na Apolos ni Jensen. Dahito yan ti supapak ti inararamid ko iti kalabas. Basol ko matlaang ti amin. No sa anak ko ba naglablabas? Nalamit nga uray kaskasano. Makarik naman iti asi dagiti anak ko kanyak. Ita, agmay sa akoon. Urayak laangan ti patay ko dito'y idak. Papa. Papa, amo mi amabisin kan. Iso anangyig kami kinimanong iti kanan. Kunak na pinanawan dakon. Kunak na baybayan dakon. Kunak na mataya kon. Asaan dakon nakasarita. Kanawagan iti papa. Gusto amin nga imbaga ni mama kada kami. Saan kami to Apolos nga agragsak? No pasig agura ti imutan mi iti kaunggan mi. Owan, papa. Anya ti serbi ti amin anaton oy mi nga rapat mi kinimanong Jared. No saan da kamad nga si kaswan nga mami. No baybay anda kamad. Ta inato na kami ti makunang awan ti adal na. Ngam amudamat at alyawan ti nagtauran da. Nabayag nga inururay ko ti kanito ang makasarita kayo tinasayaan. Amang ko tinaalumamay apan nakisa uyo kada kami. Dahil talang matitinar taring kagayak pa ba? Lumablaban ti kaunggak. Tunggal makasauak iti madi kontra ka na kayo. Gaputan na kayo latta ti amami. Uray no dakkel ti nagkurangan mo no nagbasulan nyo. Saan kami ating makal ka ni Jensen? No saan na kami ating naripato hindi maladaga kami? Iso nga imbes sa kita nagiti mading inararamid yun iti kalabas. Umuna pa yakitaan minagiti naimbag, Papa. Tamo ka na ita ti mangwaya-waya iti gura na imula iti kaunggak. Pagkawanindag ko ma, Papa. Oray siya, papa. Pakawanandak no nabayag mo taka nito aginurgura kayo. Akas kinimanong Jared. Awan, basulyo kanya. Anak ko. No siya naglablabes. Sandag kumaginura. Isungang kindawag mo't iti pamakawan kada kayo. Papa. Papa, Pakawanandag, anak ko. Kas kada kayo. Nagdagsan met ti barukong ko.
tunggal malaglagip ko tinararamit ko idi kada kayo. Agyaman ako na iti Diyos. Takas kada kayo tingtad ng anak ko. Nawada ti pan nakaawat iyo. Nakasagana ako. Amang ipulang iti biyag ko iti namarswa. Taamo, anapakawanda ko. Kinalaganan ti barukong ko. Di kayag sa iti kas na papa. Ang paot pa iti biyagyo. Ang nanin na tayo pa iti napaot. Ken pagserbiyan na kayo pa iti papayag. Uwan papa. Asikasunda ka kini Manong Jared. Anak ko. Sige papa. Pakanan na kayo pa Kalpasan na. Ang tinulong kami ka ni Jensen na pagdigos ka na kayo. Na ito yung tinugulong iti paruang sapa para ka na tayo amin. Ang yaman ako na anak ko. Nagbasol ka, nagkurang at man ka na kayo, hindi mabasit kayo. Ngamda kayo itaan ti agbalin asarokod ko. Tadya akon makabahel. Taos tulaunay. Saan nga agnanayon ti pigsa nga ikarkarit tayo? Taditay amo ti idadating. Tinaituding at tiyempo tayo. Dumting latati ka nito nga agkurno tayo. Mayat tayo man, wano saan. Ang yaman na, Diyos ko. Ang yaman na, kada kayo nga anak ko. Ecclesiastes kapitulo may kasyam iti bersikulo 10 ket 2. Di mo ammo no kaanon to ti idadateng tinaituding at tiyempom. Kas iti tumatayab a pagamuan ta masilwan, kas iti ikan a matiliw iti ikat. Mapalabog tayo aditay mapupuutan no dumteng ti dakes at tiyempo. Ditan gagayam tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan anay tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika JR. Script kan niti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kata kayo ti Lady Elle Productions kan Lady Elle Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay na impag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady Elle YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!